morao wa modimo letsatsing la kajeno re leboha modimo ka sebaka sa se entseng ke dumedise hape le bamamedi ba Kasi FM letsatsing la kajeko le dumediswa ke Mankabinde sera se seholo sa Satane slogan sa ka ke sereng Satane ke sekatana se kwalang monyako wa dihele. Amen. Hallelujah, hallelujah. Mme wa ka ha ke tsebe pele re tlo kena mosebetsing ona na wa mafelo a beke o re yang re o lebile hona jwale ha o tsamaya dibakeng tse ngata mohlomong o kileng wa feta teng o mengwa kapa o ya ka ba dikolong kapa di tse ngata fela feedback e ba jwang ka mora batho ba thumba re Mankabinde wa tseba kapa ka o shebella video fela ka ho bona man o tlisitse ntho engwe ho nna Mkaptene feedback e positive ka tsela makatsang ha o qeta o sutla sebakeng ha kakang ho thola feedback ho tswa ho motho wa ntate a re Mankabinde mosebetsi o etsang o moholo mafelong ana a beke ka Sontaha hona le mona ke tswa teng Freestata ke tla ke setse ke molaetsa morao ntatona a re ke ne ke re ke bolaya mosadi le bana but ho bua le rona jalo ka bontate o re se ke ra nka qeto ka maemo a fetang a re o nthusitse ka elellwa le hore dintho tse ding di etswa ke moya ke taba ya bohlokwa haholo ka nako ngwe motho wa ya le wena o ntso lemetse o kgothatse batho ntso lemetse empa ho thola molaetsa getting a feedback e reng mme ska tloella re ntse re fola bomme ba fola bana ba rona ba banana ba fola including bana ba rona ba bashimane ba fola ona le ntate mo anang romelletse molaetsa a re ke ne ke hloile mangwane wa ka tsele makatsang ka mokgwa sa batle mme wa ka teng empa ka morao re o romele molaetsa o reng family o kekebe wa e divorce wena le yona le tla aronywa ke lefu iphe khotso tshwarela batho ba o lemaditseng a re ke tshwaretse mangwane ka ba ka tshwarela le batho ba ne ba potapotile mangwane ka elellwa hore batho bana ke family ya ka jwale ntho nka itshonga ka karetso fela ke hore melaetsa ya fitla ho bomme le bontate batho ba fola haholo ka tsela e makatsang last ne ke bua le mme o mong a re ke mme ya ileng a hlekefetswa a betwa ka makgetlo empa ke mametse molaetsa ya hao ke ile ka itlhotlhora ka selemo sona se ke itlhotlhorileng ka sona selemo se fitileng ya ba ke thola lenyalo wa nruta hore ha se bontate kaofela ba leng khopo jwale le nna ke eme ka monne modimo a mfileng yena nhlomphileng ka yena le ka jeko mme Mankabinde le nna ha soka a nhopotsa hore nkile ka beta jwale melaetsa e jwalo ya ho kgothatsa ha o le Mankabinde tjena na hore tswella pele kgothatsa batho ha ba fole ka lentswe la modimo seng ka lentswe la ka nna ke tla jwalo fela ka molomo wa modimo ho fodisa bomme le bontate le batho ba lemetseng mosebetsi ke moholo mafelong ana beke ka mona ka Thokoza ka church hall ntatwa fola mosadi wa modimo ayo shohofa captain my captain mosebetsi ko moholo ka Moqebelo ka mane ka church hall ka Thokoza bomme ba bangata ba tseba hore ke sebetsa ka bomme ke dila ka maemo a bomme mme wa ka iketsetse monyetla hore ka Moqebelo bo le ka church hall re qala ka 10 o'clock ditikete di a tholala Shoprite morero kapa sephiyo noma ibanga elikhulele enza ukuthi lo msebenzi ube khona ukuthi umuntu wama aphole ha ke bua le bomme ke re nka qeto ka boemo bo fitileng ho bona you need to take a decision either you get healed or you will be forever o tla dula o tshwatlile o lemetse mosebetsi wa ka ke le Mankabinde ho kopana le bomme ko fodisa bomme ba lemetseng bomme ba tshwatlileng bomme ba kileng ba betwa bomme ba divorcitseng bomme ba bahlolohadi bomme ba di single parent ona le basadi captain ba setseng le bana ba hodisang bana ba le bang hona le bomme ba bahlolohadi bontate ba ile ba hlokahala ha sa le ba rwakua ka ga di-family hore ke bona ba bolaileng banna mme wa ka tlo fola hona le bomme ba hodisang bana ka jeno bana ba fetoela batswadi mme wa ka tlo rapella boemo ba bana ba hao re rapella manyalo lenyalo le thewe hodima sefahleho sa modimo ha lenyalo le sena modimo o kekebe wa kgona ho loka dintwa tse ding ha re kgone ho itwanela tsona
bebela o e bala e re ntwa ena se ya rona empa ke ya modimo jwale ke mema mme o mong le o mong a ko tlo ikamohela ka seo o leng sona ka nako engwe ha e sa le o kheswa ke batho ba o jwetsa gore ha ona moya mamela you can go somewhere. Hobane Bibele ere there is no weapon that is formed against you that shall be able to prosper. Ha ona motho a nang le matla hodima bophelo ba hao. The only thing that I can say kore ka moqebelo re tla re be re fodisa bo mme wa ka tlo ha ona taba rona o tla o le jwang o lemetse ha kae o limazwe yini o limela isikhathi esingakanani it doesn't matter. What matters ukuthi uNkulunkulu okwenzela isikhathi ngeweekend ukuthi nawe uzuzophola. It's your choice ukuthi uphole. Ukuphola kwakho ukuphola komndeni wakho ukuphola kwakho ukuphola kwamakhelwane ukuphola kwakho ukuphola kwesonto awukafola motho wa mme kereke ya fola family ya fola le bo makhelwane di fahleho di a gutla mokaptene ke dula ke bua mantswe a re motho wa mme o tshwana le main switch ha main switch o ka wa ka tlong o ba lefifi motho wa mme ha ka kgathala motho wa mme ha ka lemala re tlo bona ka bana ka o tswa tseleng re bona le ka ntate ka o tswa tseleng hore mme wa lelapa lane o kgathetse mme wa lelapa lane o lemetse. Now we are saying come and be healed tloho o tlo nka fela lentswe la modimo hona le basadi ba bohlale ba tsebang o aha malapa a bona ka thapelo mosadi a bohlale o tshepa modimo o feta monna o modimo a mo fileng yena mosadi a bohlale o tshepa modimo o feta bana bana bo wena o itshepisitseng bona Bibele re lefatshe ke la Jehova le tsohle tse ho lona ntho ke batlang o itsho mme wa ka tloho la ebe lenyalo lao le shile no ba bantwana bakho ba file bele bephila wozuzophola uzothanazela abantwana bakho la ebe gina basakufune haya ba sa o batla ha ba sa batla utlwa next year ntho e ke tletseng ke tlo go fela wena tloho re tlo rapela modimo a fetole boyemo ezinyi vunguvungu zibangwa umoya omubi jwale ha moya o mobi ha o fitla ho hlokala modimo Bibele re ba rutwa ba morena Jesu ha ba utlwa hore sefefo se a tsoa ya ba tsosa Jesu dintho tse ding ha di re hlaela di batla re tsose Jesu ha ka kang re le batho ba bo mme wa ka iketsetse mnyetla ka moqebelo Saturday ka mane ka church hall ka thogoza re tla be re le ka mo theme ya rona ke red and black either wa para mose wa para brugo you are welcome to do so you are welcome ke a tseba go bo mme hangata ba bang ba tsamaya ka cooler box le yona ga e amohela motho le motho o bolawa ke ntho e ratang taba ya rona ya bohlokwa gore tloho o tlo fola tloho o tlo fola slogan sa teng kapa theme ya rona ke e reng mosadi wa modimo fola dumella ho fola tikiti ke 130 monyako ke 150 bomme ba ka mema o mong le o mong a meme o mong dumella hore fela o tlo fodisa pelo ya hao ha dintho tse di etsahetse Bibele re ha tsa khale di se di fitile ka bona le hodimo le lesha le ntho tse ntjha modimo hona le ntho e ntjha le ka ngwe etsa bophelong ba hao ha tlo tlisa manka binte ka ra thogoza asna le baka dibaka tsohle tse potapotileng thogoza you are all invited bomme ha re yemeng ha re iketsetseng ha re itshwareleng ka matso a rona ha se salary ya ntate fele ka etsang go wena o yeme modimo o re file matsoho motho wa mme o tseba o roka o tseba o duba bohobe o tseba o etsa magunya I always say qala ka o rekisa mazimba a ranta di ranta tseo di tlo fetoha 5,000 kapa 10,000 ka selemo se seng ya registration o le a single parent o isa ngwana hao sekolong aya for 7 years ya medicine modimo o tshepile wena ka nako ngwana le bomme mokaptene ba setseng le bana o isa bana ba high schoolong ntate ha sa le yo kapa ntate o msile ke rata o jwetsa bomme ke re ka nako ngwe modimo na sa tshepa ntate wa bona hore a ka tsamaya le bona kapa ka sala le bona empa a ka tshepa wena na o tshepa modimo ka bana ba o fileng hona le bomme ba hodisang bana ba di different fathers rona re le bomme re bitsa bana ba o ka hore bana ba o ke di mixed veg ke batla ho jwetsa mme wa ka Saturday tla be re bua taba ya hore di mixed veg tsa hao le tsona di tlo ya sekolong di mixed veg tseo tsa hao di tlo nyalwa di mixed veg tseo tsa hao di tlo rekela koloi bazo kuthengela imoto la bantwana bakho la kuthiwa ubaqwalisa indlu abazi ukuthi boyenzane it's only now bazobona into uNkulunkulu azoyenza ngabantwana bakho ska khathala don't give up there is this chorus ethi I just can't give up now I come too far
from where I started, and nobody told me that the road will be easy. Akuna muntu ositshelile ukuthi le ndlela izoba lula, but sibona siloku singena phakathi kwezimo, phakathi kweyivunguvungu, siloku singena siphuma. Ho modimo re tshwana le di-truck, ha o palamisa, ha o jagise maemo modimo a soka a bona hore na o ka kgona ho jaga boemo bona, o re kenya a sa ntsana le solution. Jwale dumella hore mme wa ka o tlo fola ka Saturday, dumella hore modimo a tlo tlatsa, dumella hore modimo a tlo qala fatshe. Lentswe la rona ka Saturday ke le horeng tshwarela batho ba o lemaditseng, tshwarela batho ba o utlwiseng bohloko, and lastly forgive yourself. Itshwarele dintho tse ding o nonana wa ithusa ha o no di etsa kanti di kenya molekong. Itshwarele, leeto le tswella pele, tshwarela batho ba o lemaditseng hore o ska itshwarella. Ke dula ke bua le bomme ke re ha o kwatetse ntate wa bana ba hao, it means o kwatetse le bana ba hao, because ntate ona bana bana ke madi a hae. So ha o kwatetse ntate o tshwere dintho tsa bana ba hao. Lokolla ntate ona la sa tshepahala, ha ona taba go le qabanetseng. Bomme ha re ske ra influenceang bana ba rona hore ba kwatele bontate ba bona. Ha ke qabane le nkabinde ha ka qabana le bana. And at the end of the day, ngwana ha hola o tlo khutlela ha bona. Whether o mo jwetsitse nnete kapa o sa mo jwetsa nnete, either ngwana o tlile ka tsela ya hore o ne a bituwe, o bituwe hore ngwana a be teng, kapa o bituwe ke malome, kapa ho etsaetse eng. What matters ke hore ngwana o tlamehile hore a tsebe ha bona. Ke dintho tse re buang ka tsona ha re kopane le bomme ka mane ka thokoza, sizabe sikhuluma ngalezo zinto ukuthi sixolele wonke umuntu okuzwisa ubuhlungu, wonke umuntu okulimazile. Dintho tse ding di tsejwa ke modimo, dintho tse ding di kgonwa ke modimo. Jwale ka mqibelo he ho tla bo le mnate ho nkga ntho e tjhang, zabe kumnandi se dansa, se yehlisa inhliziyo zethu, re theola memeya ya rona, re itokolla, re itukisa, re ipeya hantle, ska fetwa. Mamedi o ikutlwetse he, mme o sentse di beile jwale ka mo etsa bonnete ba hore hona jwale o lo feta mane computer ticket o reke ticket ya 130, impa monyako he o tla ntsha bonyane bone ba 150 fela. Mohlomong khula boxing ene ya o fela o ka kena le yona he. Jwale ke a bona mona na le dikgalala tsa Orange Farm di tla ba teng, o thabisa ba le dikgalala tsa Orange Farm di tla bo di le teng. Ntate wa ka ntho ke ratang ka dikgalala tsa Orange Farm, ha ba bini fela, ona le ntho e kgolo e ba e rutang batho ba bomme, hore letheka la motho a mme le a sebetsa, le hore ka kamoreng a se ka moshara. Ke jwetsa bomme everyday ke re ka kamoreng ha se ka moshara, ka kamoreng ha ona magistrata, ha ona di case ka kamoreng, ha ona hantle ka kamoreng, ha ona TV. Ntho e tlameha ka kamoreng ntate wa ka ke bethe le strip pole le lingerie. Bomme re tlolle night dress tsena tse hlaisang ntho tse tshabehang, o tlontse hore ene e monate hore o thole hore letswele la mme le hlale night dresseng, ntate o kgathetse o ferekane. Bomme bana ba dikgalala tsa Orange Farm ba ruta motho wa mme hore na le theka la hae le sebetsa jwang. Tlohelle ho tsamaisa letheka o ntse o rwakana, letheka le sebetsa ka kamoreng fela. Ene re ruta le bomme hore ska dumela hore ntate a kene ka lefifi ka dikobong. Bomme a tsa le tlo kena le dinowa ka dibeka ka dikamoreng, hobane o tla o kontse hore se ke motlwaetse pela kena betheng o timang le bona, o tla bo o tlwaele le ntho e tlo o qeta ka tsatsi le leng. Jwale ha re kopaneng he, dikgalala di tla be di le teng, ba bina ha monate, ba tseba ho kgutlisa pelo ya motho wa mme haholo e seng hanyane. Ho tla ba monate ka moo, ho nkga ntho e tjhang, ho tla ba monate haholo. Mamedi ke a nahana ho bohlokwa hore hona jwale o hlo eme 11 o'clock mosebetsi wa qala, 5 o'clock ho tla be ho kwalwa. Jwale fihla ka nako o tlo kgona ho iphumanela tsebo eno, maele ano a tatang a fetola, hobane o na le ntho ene hore bomme ha ba utlwane bona ka bo bona. Jwale ke a nahana le me la etseng tla beng o tla moqebelo ke yona ntho eno ya hore e ba hantle, ipeya hantle, ska o tshwarele bophelo bo tswela pele, hlompha mme o mong, rata mme o mong, apesa mme o mong. Ha mme o mong a ska tshewa o le teng, kapa o tseba taba ya hae, kapa o tseba mathata a hae.
ke rata ho jwetsa bomme ke re hangata mese ke e aparang ke mese e buleileng ke etsetsa hore ha ke thola mosadi o mong a nang le boemo ke tsebe mo apesa ka mose wa ka hore a ska ba tshewa ba lamane bebeleng e re Noa bana ba e batla ka kobo ba mo apesa bofela ba hae. Jwale mosebetsi o tshwanang le ona wa Moqebelo ke o apesang batho ba bomme hore le ha e bo la hlobodiswa ke bana o la hlobodiswa ke bo makhelwane ba o rwaka kapa la hlobodiswa ke monna tloho rona re tlo o apesa go jwetse hore le maemong ao e ntse ile modimo ka nnete o tla ba mnate ka Moqebelo ho tla ba mnate haholo o tla kgutla hae o na le kgotso o tla kgutla hae o haka bana o haka monna o ba ipotse hore na o tswa kae kante o kgutla pelo ya hao e fodile o lokolotse se fela se re ke la ditsietsi tse nkgathatsang tsa lefatshe be ke rola tsohle tse ho nna le wena ka Moqebelo ke se favor me wa ka tshwara nako 10 o'clock e ba mo ka 11 di tla be di thakgoa di tla be di ja fatshe re na le DJ ya bo mme mokaptene ke DJ Poshkano le yena o tla ba le teng ka mono o tla ba mnate MC ya rona e tla be e le teng he o tla bo le mnate ka Moqebelo mme ba ka se ke tsa mnyetla le ha e bona so ferekano so give up ile ke batla ho jwetsa hore tlo ho modimo tlo qala fatshe tlo tlo ithola o thabile o go ipotsa gore na hantle ntle wena bophelong ba hao o batla eng kaptene a ke bua le bomme ke re ha o tla kopana le ntato a la o rata kapa o la ba le bana kapa ha o tla kena ka ga lenyalo ha o tla tloella tertiary ha o tla tloella mo no so le teng hantle ntle no ntse na le mo ya teng wena o kopane le lenyalo e le go no na le mo no ntse ya teng ha ebe lenyalo le fedile tswella pele ka leeto haebe o thotse miscarriage tswella pele ka leeto haebe o qakuwe ke bana tswella pele ka leeto haebe heno a ba sa o batla a ko tlwelle batho ba heno o ko shebe nthong a ko tswelle pele ka leeto o lemetse tje but you are going somewhere hantle ntle wena o lemetse o go lo etsa honors tlwella ntho le maditseng o focus o tswelle pele hona le nthe molemo e ka tswang ka ntle ho ena e o tshwereng hona jwale mme wa ka a re se re phethela fela ba batlang ho sala morao ho marangrang ho bona bana ba fumane dintlha tse felletseng mane ho di-social se o ba o fumana kae ho Instagram mane o kopana le Dr Nkabinde ho Facebook o kopana le Pinky Nkabinde ho TikTok o kopana le Dr Nolithando Nkabinde phone number ya ka hangata ke bua le batho ba lemetseng ba hlokang ho lokiswa ke 078 518 4856 078 518 4856 ke a leboha haholo ba mamedi ba ka CFM modimo a re boloke fitlhella re bonana ka Moqebelo ke a nahana hore modimo o tla etsa plan ya hore re nne re utlwana mona le mane ha ntse re le radio stationeng Captain thank you very much God bless you ke a leboha ntate wa ka mme wa ka ke lebohile haholo mosebetsi o motle ka Moqebelo tsohle di tsame hantle o ska ba le eng kapa eng e tlang ho sitisa mosebetsi o moholo motle hakana wa ho tlisa tshepo le bophelo haholo jang mothong wa mme ke a leboha ntate wa ka thank you very much ke a leboha ntate